Vambuso vhakhuvhiledzwa nga u engedzea tshivhalo tsha khombo dza badani. Hu khanganyelo uri nga nwaha hu tshinyala vhathu vha tshivhalo tshiphaḓaho zwigidi zwa 14 badani dza ḽino ḽa Afrika Tshipembe. Mpfu idzo dzi vhangwaho nga khombo dza badani ndi dzine a khou ṱahiswa uri dzi na hulela nga ano maduvha a dzi holodei dza mafheloni a ṅwaha. We are working with all the stakeholders. We believe that what we are launching today, which is a backup of the national launch of road safety, will yield positive results. We wish to see a reduction in road accidents on our roads. Musi tshivhalo tsha vhathu vhane vha khou endela vhupo ho fhambananaho tshi khou engedzea, zwi dovha hafhu zwa ṋaṋisa u hulela ha vhulwadze ha coronavirus. Vha vunḓu ḽa Eastern Cape Bari na hanefha tshivhalo tshavho no kavhiwaho tshi khou engedzea. We really plead with our people to cooperate, to work with us. We don't want government to really consider putting in some very tough, strict interventions on these risk-adjusted alert levels. But if government is forced to do that, it will be out of irresponsibility and recklessness of our people. People must take responsibility. Our economy has suffered. We don't want our economy to go back to where we were at the alert level 1 intervention. Vhunzhi ha vhareili vha na nḓila dzine vha dzi shumisa uri vha tsireledzee magondoni. Definitely stick to the speed limits and no drinking and driving. And drive responsibly even when the weather is miserable and rainy. Keep your following distances, and that's the best you can do. After drive 2 hours, I pull out, I walk around, I drink some water and take my car and rest. Vhanda nga vhuendi vha khou bvela phanḓa na mafulo avho a u imisa vhuendi vha tshi guduba vha faravho vho no khou wanala vho kanda magamulayo.